Kardom pini KARBI ANGLONG TV9 news kelang aradona phansemi kardom pi pajir poniklo pini birtatan bang nilimen sami merdan phangchukpi tangtenon birtan konpen arjupon itha APHR se song penami thang foundation de katalon pon thekjia phan kaching bayamai kangnipur lapen phuluni constituency long foundation de biponpo lasonsi phuluni hemrong rang along madijong ne 5 player ni APHR se song tum pen ECR sik alam ke kaching bayamai achaime kideng pon bangso kaching bay pon along non kibangji ar koini phai inquiry CR ni kuson pen si APHR se song foundation arani katalon dum pen kapachun ponji mapusi chingbai ponlo abithu APHR se amai pujai ka thar pen prangkya dum pen kachipang no khut kaning je ponki non ipong ke APHR se foundation de ke phuloni constituency along si adim pathik ponlo pusi ningji pon abithu kaning je ponki non malong ka chang plong KARBI ANGLONG hawar long thukia khaya phan election de CEM Dr. Tuliram long hang kaning je alam ke khayang bongsi mate inglong asong bongsi kisung jilasi kukia khai Manipur pen ki wanga tuma phan ki isi kapasanga dim thik pinang jila pen Manipur state tum pen ta chingbai pami akenang sat pusi jai ka thar pen ningji pon tangte APHR se mai pu jai ka thar pen kaning je pon alam thei pen ne angton pen arjupon sene news report KARBI ANGLONG TV9 news এনে কত হ'ব ফাউন্ডেশন ডে তো ফাউন্ডেশন ডে আমাৰ ইয়াত ফুলনি কনস্টিটুৱেন্সি নেশ্যনেল হাইৱে কৰবাত এটা ঠাইতে হ'ব ইয়াত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এদিনীয়া এটা তাৰিখটো ঠিক কৰিছে নেকি ঠাইটো ঠিক কৰিছে ইয়াত এই তাৰাবাসাত কৰবাত ডেটটো কেই তাৰিখ তাৰিখটো 21 তাৰিখ জানুৱাৰী আমি সেইটো তেনেকুৱা নিচিনা ত্ৰিপুৰাটো ব্ৰুসকলক 37 years relief camp pata hoisil relief camp pote bru hokolok rakisile Tripura government aru ejonoko teloke Tripura government hey tribal hokol bru hokolok narakhile gotei khini sob ako pothiai dise heite eyatu tenika kotha jodi dima Manipurot jetia hanti ahibo aru hanti tu hunkale ahibo lage boli amar Tuliram Ronghang Dangoriai kobo lage Assam government kobo lage aru hanti ahile তেওঁলোক হেই তালৈ আকৌ ঘুৰাই পঠিয়াব লাগে ঘুৰাই পঠিয়াবলৈ ৰিলিফ কেম্পত যদি আহে ৰিলিফ কেম্পত আহিলে সব ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিবই নামটো থাকিব যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নকৰে য'ত ত'ত হুমাই তেতিয়াহ'লে উলিয়াবলৈ বৰ টান হ'ব সেইকাৰণে ৰিলিফ কেম্প যদি থাকিলে উলিয়াবলৈ বৰ সহজ হ'ব আৰু পঠাবলৈ আকৌ সহজ হ'ব সেইকাৰণে আমি কৈছো যে ৰিলিফ কেম্প পাতিব লাগে বুলি এটাতো তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে তেওঁলোকতো ইয়াত থাকিবলৈ অহা নাই নিজৰ ঘৰ বাৰী নিজৰ দেশ আছে তেওঁলোকে কুকিসকলে কুকি ষ্টেট বিচাৰি আছে তাত চোৰাচান্দপুৰ এৰিয়া সেইকাৰণে নিজৰ ষ্টেট তাত বিচাৰিছে যেতিয়া তেওঁলোকেতো ঘূৰি যাবলৈ খুব ইচ্ছা আছে আমি জানা মতে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত থাকিবই বুলিতো কোৱা কথা নহয় সেইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ ৰিলিফ কেম্প পাতিব লাগে আপুনি যদি মই যদি মোক যদি আমাৰ কাৰ্বিসকলক যদি খুব ইয়াত কিবা কৰে আমি যদি ক'ৰবাত পলাওঁ আমাক যদি আকৌ তাত পিটন দিয়ে এইটো আমি ভাল হৈছে বুলি কম নেকি কেতিয়াওতো নকয় নহয় জানো আৰু এইটো উচিত নহয় Amlen suvi hidi so hidi pi bichilong arada tumthur pakpen tuwar pi kasemar West KARBI ANGLONG lakha droxy kopili MSC constituency kheroni pen khelo kilometer inko rapwan bag tuji Amlen suvi hidi so hidi pi kadoko wedon harogi thom so se arada tumthur pakpen tuwar pi kidam kewang kisunga jok kachesemar bon bangsol katuwar kahelo kisokiwon e kache ponjia phan namta peju ja e pen langthat an ponsi hadak pen si kheroni an chiponangji langthat pen amlet adak kilometer krepho an duji lasi KARBI ANGLONG arlo sarkar pen asai kilong le nai adim no pulutangte kopiri constituency ang kangar rople ladak henlo lasi political party tum an
pustame election hundam chot pulute chokchi deji rada phan pustame kilang pona bangke akenang sot dino tubar pi kasemar pon aral tumpen kaninchi ponalam thili arji pachile news report KARBI ANGLONG TV9 news ade KARBI autonomous council kachari ake thegiding bhano pachini kangtung ada klaso hawar lo pachini kangtung bangala helo laso hawar longke ningkan faru ta soselo laso hawar longke kido ke thak ada KARBI tum saide dake litum lang me pipen ke chenglok dak suwi amret ha hidipian polote so dake kapaju prepo thangta velo laso hawar ke KARBI sai de KARBI get ke do hawar lo dake asuri ke KARBI ke do de arong lo setame la non lang khat lang pi aju chukim dam hum ham arong aru patum an pusa me hala dakta ningkan faru soselo eta me hala hai arong atum ta ke chenga ko ke ladak amlet apir the hidipi apir the si ke do KARBI tum sai de lo non hala dak lang khat lang pi long ke dam tum same hala to dak payang se pangbar lo polo hala dak ningkan faru bat si do lo ningkan faru sira bat sai de lo hala dak arong ta la pen la dak abang ke faru hinia bangke soside lo dak bangke KARBI ke plan ke cheng ben si ke do arong lo seta me piniar ni an puisa me la sorong aphan KARBI ANGLONG autonomous council tempen thang nat akirat avida bangke isining duk me melo la pen KARBI ANGLONG autonomous council tum apor hut but nang churek po la part song ajak BJP tum puno la pen kongres tum puno ASC tum puno kapre arat charia song tum puno council ka chari long tang an arat charia song tum puisa me la so hawar wang po apor hut but nang churek po wang po dam ro ti isame election ke judlo polote la so hawar phan ke panung ko ti si thegam long lasi nili pudami bangke KARBI ANGLONG autonomous council non kachari bom BJP sarkar tumge poriborton sarkar bose chipu bom lo po la so hawar phanta kating thura mo bangke ponang po nanglitum KARBI ANGLONG autonomous council tumpen PGR long le long ge pipon theke pipolo lada KARBI rong bang pipon thekere hemsole punon batowar le punon kopi ma kating thura son an kala so hawar ke long le pet sai dela nanglitum humriam tame pini ferangke tum ta humriam tame adon tin le humriam tame sarkar be na kera pa sor ke thangta bela lada ke Phuluni High Secondary School building ki kim kerang ponjia phan kisik pona jaime kideng pon Manti jongni 5 year ni Phuluni along kido High Secondary building kimi kasalam ponjia phan harukhat LA MLA Dor Singrong hangari deng pen long eki soma jaime kideng pon Bangso jaime long Phuluni constituency EM Kangbora kiling lapen contractor Jintu Moni Baisu lapen Sarsing Pro assistant engineering Solen Khatkari Principal Mudi Nat Chaikia tumchi tongdum pen Jaimek Angdeng Deng Ponsi Sai Pachun Pon Pami Pon Thekjia Phan Malom Sopor Same Chingki Chingbai Pon Stame Padupon News report KARBI ANGLONG TV9 News Dinot Phuluni High School Higher Secondary School lor building or karone Ohom Sarkaro ji toka abudito kurise 7.5 কোটি টকা সেই 7.5 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে এটা ডাঙৰ এটা স্কুল বিল্ডিং বনাবলৈ গৈ আছে আজি কে মহলীয়া হ'ব এটো হিলা সপনে মহলীয়া নহয় এটো আগত মানে মাল্টি ষ্টৰী আছিল কিন্তু পিছত ড্ৰয়িংটো চেঞ্জ কৰি প্লাই এটো ডাবল ষ্টৰী নহব তথাপিও সুন্দৰ ধুনিয়া স্কুল হ'ব গতিকে আমি সবেই মেনেজিং কমিটি আমি স্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মিস্ত্ৰী বা কন্ট্ৰেক্টৰসকলৰ লগত সকলো সময়ত কাম কাজ সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি মেনেজিং কমিটিত আলোচনা কৰিলোঁ সবে সঁহাৰি দিছে সবে শলাগ লৈছে ভাল পাইছে ফূৰ্তি পাইছে গতিকে কম দিনৰ ভিতৰত এটা বছৰৰ ভিতৰতে এই বিল্ডিংটো হৈ উঠিব EPA Jersey Bogajan LA Constituency Committee tumpen pharangke amai kami Sonsi EPA Jersey Bogajan LA Constituency Committee tumpen pharangke amai kami ponalo kachitong dul Samson Tiron Law Secretary CC Bogajan in charge Branjar Ko Bongpo Kathara tumpen Lamklar Kipi Non malam social media long kahuri saya puthak alang tumpen puthot EPA Jersey Bogajan LA Constituency Committee tumpen pharangke amai along pen lamklar kipi pontu tangte pherangkea thelo long pachini ponalam thele ang tonpen arjupansin news report KARBI ANGLONG TV9 news halada manipura tumlong
ron dulu miti pen latum ke do latum ron ke PCP ke malo BJP tu mesti ron ke PCP mati lagi ente akapri katum gali ke lagi kumas ki pisung lo da ha tribal hiang se pachi chok pai theng bo latum karbi anglong da dhui si ke kuki pen karbi nang pachi bhong lo bo la pen hala kosari pen di masa ta kosari pen hala karbi nang pachi bhong lo kente rengma pen karbi nang pachi bhong te komala nang pachi bhong ente lage ASDC tum galima lapen aku tu si kuki tu kan regional council lang pipo pa lu ko cetok alang tum sike cetok lage ha ente ni tum ke hla so ke ni tum APHLC ke amahang na pache chela pindam APHLC tum ke ja pon mese na mat alang tum nang ber nurur lapu ekdam lapu nang jasi tu nurur ta ke chok ke dai lage ni tum APHLC tu ke claim ke lage keng set se claim lage ni tum bidu bhanta ni tum Fiji burning claim le bidu bhanta hemna me kai ke bidu bhani tum chok ke bidu bhan theng the lasi ASDC bhan nili puji ahok pet nili puji lahelo ki lason kachi bhong kachi chok lapen karbihan kachi pen ram bang ing ton thek na po aprang dam tang lo non phi claim reno lahelo nili ki pudami bange lansi nilam ke lalo Tang te pini berta ke lansi ing ton pon ikok lo domi thak me